Yasi shuti bakunzi ba Amavubi News nkomeje ko nagenda mbifuriza ubwaneza nkomeje ko nagenda mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha byayo kabisa nkomeje kuba kandi nagenda kabisa mbashimira uko mukomeje kugenda mwana natwe wose yicano bwa mbere ndakomesha ko iyi niyo cano ya mbere kwisi yizewe musi kugeza amakuru avuga mu kipe y'u Rwanda Amavubi ndetse kandi iyi niyo cano ya mbere kwisi yizewe nyine igomba kukugezaho babasore bacu b'abanyarwanda baravuki Burayi bamwe barimo bagenda batekerezwa kugira ngo baze gukinira Amavubi bamwe barimo bagenda bigaragaza nitwe tubavumbura kabisa tukabazana maze tukababamenyesha ubwo rero tukanafasha Ferwafa ndetse yewe na Ministeri ya Sport kugira ngo bamenye abo bakinyi bose ndetse na munyarwanda aho uri hose kabisa ukabamenya wa mukinyi uri kubica bigaceka Burayi uri magenda azamuka bimeze neza cyane w'umunyarwanda maze ubutaha ukazamuna mu Mavubi atagutunguye kabisa bitagutunguye ubwo rero abanyarwanda kazi kuri uyu munsi kare mu gitondo cyashize nabagejejeho umukinyi ukomeye cyane namubagejejeho kabisa umukinyi w'igitangaza umukinyi ukomeye cyane ukina wakinye mu makipe nka Young Boys agakinira Roria agakinira ndetse n'amakipe menshi akomeye hari Burayi ubwo rero uyu mukinyi nawe wamaze kwemera gukinira Amavubi ubwo rero niba utabonye icyo kiganiro ndakwinyenze uhite ugishaka kabisa uhite ureba kuri yicano ubwo rero ukora subscribe kuri turayikora kugira ngo amakuru ngayo kabisa y'ubwino amakuru afite ubudasa kabisa bavuga mu Mavubi ujye uhita uyabona uri wa mbere niba utarakora subscribe uhite ukoraho maze ibintu bikomeze kuba byagenda abimera neza cyane gahunda ni yandi rero na Amavubi kabisa na Amavubi yacu no gukurikirana abakinyi bacu b'abanyarwanda baba bari gukina ku mugabane w'Uburayi ndetse no mu makipe akomeye kabisa y'Uburayi ukuru uyu mugoroba n'umugoroba udasanzwe byitezwe yuko umunyarwanda ukomeye cyane umukinyi w'u Rwanda kabisa witwa Samuel Gretero Parimari nagindutse ikipe iri buze kurara igeze mu cyiciro cya mbere hari mu Bubiligi ikipe ye ntagindutse iri buze kurara kabisa iri mu makipe azakina icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi muri saison itaha kabisa ikipe rero yitwa La Louvière ikina mu bita Samuel Gretero Parimari ishobora kurangiza iri ku mwanya wa mbere muri championnat y'Ububiligi ni ramuka kuba yatsinda umukino wa nyuma wa Challenger Pro League cyangwa se umukino w'ikiciro wa nyuma mu kiciro cya kabiri bari buze gukinamo na Lomer ku saha ya 2 za nimugoroba kabisa mu kanya gatoya uyu munsi rero harakinwa umunsi wa nyuma muri Challenger Pro League aho La Louvière ikiramo umusore bita Samuel Gretero Parimari umusore usanzwe akina kuri nimero 10 ikipe y'Igihugu y'u Rwanda Amavubi cya nimero 8 uyu ikipe rero iri buze gusura ikipe ya Lomer uko rero ibintu ubihagaze ku rutonde rw'agateganyo La Louvière iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 56 izigamye ibitego 25 kandi ku mwanya wa mbere hari ikipe yitwa LWD Molenbeek ifite amanota 57 izigamye ibitego 22 igihe rero ikipe ya Azult Walgem iri mu gihe ikipe ya Azult Walgem iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 56 n'ibitego 24 rero ese byagenda bite ese imikino bisaba ko biri buze kugenda bite kugira ngo ikipe ya La Louvière ese nibiki bisabwa kugira ngo ikipe ya La Louvière ize kuba yazamuka niba La Louvière niramuka itsinze ise iramutse itsinze byagenda bite niramuka itsinze ikuzuza amanota 59 bashobora kurangiza ku mwanya wa mbere cyane ko Zult Walgem RWD na Molenbeek ikipe ya Zult Walgem ndetse n'ikipe yitwa LWD Molenbeek bari buhure saa 2 z'ijoro ikipe ya mbere n'ikipe ya gatatu ziri buze guhura mu gihe ikipe ya kabiri nayo ubwo iramutse yatsinze nyine birumvikana yahita ifata umwanya wa mbere cyangwa igahita ifata umwanya wa kabiri bidasubirwaho yego Zult Walgem nitsinda ikipe yitwa RWD Molenbeek ikipe ya Zult iyoboye urutonde nitsinda ikipe yitwa Molenbeek
nayo ikuzuza amanota 59, ariko igihe iri buze kuzuza amanota 59, ariko igihe La Louvière nayo yaba yatsinze ikipe ya La Louvière iri buze guhita izamuka ari iya mbere kubera ikinyuranyo cy'ibitego. Kandi nanone nibaramuka banganyije iriya kipe ya Zulte Waregem n'ikipe yitwa Molenbeek, nibaramuka banganyije ikipe ya La Louvière iri buze kabisa, ikipe ya La Louvière ndetse n'ikipe yitwa Molenbeek nibo bari buze guhita bazamuka. Urabyumva neza, turi mu mibare. Kandi ikipe ya La Louvière iramutse itsinzwe, kugira ngo bazagume ku mwanya wa kabiri, bibasaba ko ikipe yitwa Molenbeek itsinda Zulte Waregem. Sinzi n'iki kintu muri kucyumva rero. Ariko nanone n'igihe Zulte Waregem yatsinda La Louvière nayo igatsindwa bityo Zulte Waregem na Molenbeek bakazamuka, La Louvière ikajya mu mukino yahita ijya mu mikino ya kamaramaka cyangwa se yitwa barrage, ishaka itike yo kuzamuka. N'ubundi ntabwo byaba birangiye. Sinzi niba muri kubyumva neza. Mu mukino ubanza La Louvière yahuyemo n'ikipe ya Lomer, La Louvière yari yatsinze iyi kipe ibitego 5 byose ku gitego kimwe, yanyagiye ku buryo budasanzwe. Uyu munsi rero kuri uyu mugoroba ku isaha y'isambiri, umusore w'umunyarwanda kabisa, umusore w'umunyarwanda ukomeye cyane witwa Samuel Grete Leopard ari buze kuba yambaye kapiteni kabisa, ari buze kuba ari kapiteni muri uyu mukino. Ubwo rero uyu musore ikipe ye niramuka itsinze uyu mukino, ikipe ye niramuka itsinze uyu mukino, nta gihindutse kabisa bidasubirwaho, iri buze kuba ikatishije tike. Nibyo uri kubyumva neza. Ikipe ya La Louvière niramuka itsinze uyu mukino kuri uyu mugoroba, iri buze kuba ikatishije tike. Ibuze kubikatisha tike. Ubwo rero nuko nyine nayo twazamubona muri sezo zitaha. Uyu musore arimo acakirana na ba Hakim Sahabo, birumvikana cyane ko Hakim Sahabo ikipe bari bamutijemo nayo yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri, ariko uyu musore yamaze no kwemeza ko atazamanukana nayo, cyane ko n'ubundi ntizanyo irabirangiye. Amakipe nka Leicester City yamwifuje, yewe n'ikipe ye yahozemo nayo ashobora kuba yayisubiramo, ariko gahunda yo kumanuka mu cyiciro cya kabiri yo ntayihari. Ubwo rero nta gihindutse rero. Hakim Sahabo natajya mu Bwongereza mu kipe ya Leicester City, turi buze kuba twakomeza kugenda tumubona kabisa mu kipe, turi buze kumubona mu cyiciro cya mbere acakirana n'umusore wita Samuel Grete Leopard, kuko amahirwe menshi Samuel Grete Leopard ku isaha y'isa, nibuze ku isaha y'isa 4 Samuel Grete Leopard n'ikipe ye ya La Louvière bari buze kuba bari mu cyiciro cya mbere. Abanyarwandakazi rero tuze kubashyigikira, tuze kumuba hafi, kandi twese kabisa tuze gutegura post nyinshi kabisa zo kugenda tumushimira kabisa ku ntsinzi ari buze kubagezeho. Ubwo rero abanyarwandakazi icyo twakora no kwifuriza umusore amahirwe menshi cyane. Ubwo muri comment kabisa mutwandikire, mutubwire kabisa ese murabona biri buze kugenda bite. Mbibutsa ko iyi kipe ya La Louvière iri buze guhura nayo, nuko iyi kipe ya Hakim Sahabo bushize yari yanyagiye cyane, yatsinze ibitego byinshi cyane 5. Ese none uyu munsi wo bafite icyo bari guhatanira cyane, ese bari buze kwitwara bate? Abanyarwandakazi rero tuze kubonana mu biganiro biri imbere kabisa, mu biganiro biri imbere. Dukomeze tubane, kora subscribe buri mutarayikora, maze muri comment tuganire, like kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Ciao ciao.